Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan amari adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita aken ayat ket napasamak sa nga 10 atawenen tinapalabas. Agtawen aklaidi iti 20 ket 5. Agtrab-trabaho ak idi akas para singir iti may sa abangko dito'y lugar mi. Idinto ta teller ni Ivy, akasinsin ko. Nalaing ni Ivy, ken napintas. Isu nakastrak adagos iti trabaho na iti bangko. Babaan kan kwa na, nakastrak akmet iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marie. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marie, agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso ta buok mo. Ay, nabambanugak anapan nagsingir insan. Nagrigat mat ti magmag na. Nagpudot pa eh. Ay na, no nakagraduar ka kumamatakas kanya kiti accountancy. Saan kumaakas ta ti trabahom? Nakatugaw ka kumamat, anak ka aircon nakas kanya. Ay na, bay amon insan. Naragsak ako ang trabaho. Ay, ayan di balon kun. Nagbalon ka? Wan, agbalbalon akmat kat asigod. Kadwak amang mga dagiti security guard. Mapan kami mga ni Jirwar. Kadwami ni manager. Umekan ah. Mabainak insan. Da kayo laangan. Dituyak latan amangan. Sayang mat ti balon ko. Ivy, ada ni Marlon. Di la mabain mo't na Marlon nga umay agpasyar dito balay. Iha, ingkalat tasangwan. Amo na mo't ajak kayat. Pagan anok ngay matikas kan kwa na driver la ang titrak. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Ala, ingkakit di sangwan. Kasaritam biit. Kalpasan na, pagawid mo. Jak kayat. Ibagayulatan na nakaturugak. Di lagbain day ta lalaki. Anya di ko nam insan? Imay nakapinasyar ni Marlon ije balayo? Wen Marie. Day jay matakarubayo. Makapabwisit. Ibagaman asardangan na kung nga umay paspasyaran. Agar-aram gayam kan ni Marlon. Ay na, nasingpot day jay, kan barupay. Insan, amumat ti standard ko. Anya ayat standard mo? Jay gwapo mat ah. Jay adakot tsena. Baknang. Dahita ti kayat ko, insan. Sa bagay, napintas kin na laing ka. Alangan mat abasta-basta lalaki ti patulang. Iso nga ibagam iti day jaka rubayo. Di na kun umay paspasyaran ni Jibalay. Sayang laang ti oras na kanya. Sige insan, bayam ta ibagak to. Nabayag kayo mata nagsarsarita kini Marlon nakaroba tayo. Anyaya tinagsarsaritaan yaw. Indanon ko laang di imbaga ni Ivy, tatang. Nga isardeng nanti agaram kan kwa na, tawan namnaman na. Agar-aram gayam ni Marlon kini Ivy. Wan tatang, idi kanupay gayam nga agar-aram ni Marlon. Kanayon kanupay ang mapanagpasyar ije balay da. Naanos mat ni Marlon? Nagagatpay. Saan nga rod atayp ni Ivy? Di kayat ngamin ni Ivy. Dagitay gwapo. Dagitay kasla artista. Ay na, nariga ti agpili-pili. Ay na tatang, kaasi ngamin ni Marlon amang namnama iti awan kin ni Ivy. Saan ka nun akasarsarita ni Ivy? Kan pababainan na pa yun. Ay, sana nasayat agalad ti may sa abalasang dayta. Uray kaskasano, sangwan nalat ta kumamit ah. Ay natatang, amo yung matan ni Ivy. Napintas ngamin. Iso at talagaan na nga to ti standard na iti lalaki. Mare, anak,
Di mo tultuladen jay kasinsin mo. Saan na nasaya ti kasta nga ugali ti balasang? Awan to pa'y agar-aram kanyak tatang. Agpili-pili akit din. Baknang man, wenno marigrigat, guwapo man, wenno saan? Nas ka napakita am latta iti nasayaat, dagiti agaram kan ka. Marie! Marie! Oh, apay. Ay na, kagap-gapok na pa nagsingir. Is o pasensyakan tani, agat lingat na. Marie! Adan amok agwapo. Inala na number ko. Ay na, kasla artista si ka. Oh, anyang ay tinagan na. Douglas! Ada ko Chena. Type mo, Mat. Urayak ti text na. Kat no agaram kanyak, sumbata ka dagos insan. Nagwapo si ka. Inlava ka talaga kang Ivy. Damo pa ilangan nakita kay Jubangko. Saan ka na malipatan? Ay, Douglas. Ti imak. Ada ka dinamnamat na agaramakan ka. Douglas. I love you, Ivy. Sapay la ka ma. Ako nung ti panagayat ko kan ka. Ivy, umay kumamot dito'y balay ti agar-aram kan ka. Tapno mamam mo. Ay, anya kay matan, mami. Saanan nga uso ti agpasya-pasyar ita. Sana kas idi panawin nyo. Ama sapol nga armanda kayo iji balay nyo. Anya ngay ti uso ita. E-text da kalatan. Kastan ti panagaram ita. No aginusto kayo, mami. Saanan na masapul ti ado ari kititos. Wen adagusan. Saan kumamot akasta anak ko? Desente ka a babae. Rumbang laeng ano adda agaram kan ka. Umay dito'y balay. Yam amok tulat ta kada kayo ni Douglas, mami. Basta ti makunak kada kayo, gwapo, natayag, kan baknang. Sweetie, yam amok kan katiinsan ko, ni Marie. Hello, Marie. Insan, ni Douglas, boyfriend ko. Hi. Imay nakdinagas di tibang ko. Iso ayam amok meten insan. Ay na, namam mo ka matlaangan, Douglas. Honey, shall we go? Sige insan, mapan kami na. Panawan da kan. Nice meeting you, Marie. Auntie, apya kasla madandanagan kayo. Talaga madanagan hak balasang ko. Tadyak mo't lamapasang putan ni Ivy. Ay na, dinagas jay boyfriend na ijay bangko itay. Napanda siguro nag-date. Boyfriend nan dayjay a Douglas. Kastamad ti ko na kanyak, auntie. Jack pa'y nakit-kita dayjay a lalaki. Ang boyfriend nagaya man. Gwapo nga agpaiso, auntie. Bagay da ado, Adda ka din ni tatang mo. Wan, auntie. Mabit ang taaya ba? Sir, umayak ko maagsingir iti savings yo. Si kagayam dyan ang ibilinan ni nanang ko itibayad na para iti savings na. Wan, sir. Maritinagan ko. Mano ka diti ihulog yo ita? Sakbay ngagbayad, ak. Mabalin ka di, maam mo kay tiyosto? Kwa ngamin, sir. Ado pa'y ngamin ti papanak apagsingiran. Sa turlangan tiyawag mo kanyak. No busy ka ita. Umayak tulak pa siya radyo balayon. No mabalin. Sige, sir. Mabalin lat na. Kumusta nga iti date yo kini Douglas, insan? Ay na, nag-sweet ni Douglas ko si ka. Nag-caring kan galante. Imbag ka pa'y. Addan sa aminan kan kuana. Malaksid agwapo. Galante pa'y gayam. Hangam ne, di mo ibagbagak ni mami a boyfriend ko ni Douglas Ungtan nakday chay. Ala, insan. Naibagakon. Imay ngamin ijay balay. Anya?
Api nga min anaskan nga isikretom. Kwa, di na pa nga min kayat nga ipakaamo ka ni mami ti relasyon mi. Ni, api ngay. No talaga seryoso kan kaday ti alalaki. Umay ije balayo tapno makita na dagiti naganak mo. Kwa, adan to kano panawan day ta. Uwan, kastati ko nana. Kat sika ngay insan. Kunam, adda mapanagaram kan ka ije balayo. Jakon mamatpati ka dagita lalaki insan. Saan mat nga imay? Inururay ko pa'y mat. Ulbud mat gayam. Asino nga taday tagtuk-tuk-tuk? Jak pa'y nalakas Maray! tulala pa. Adag tuk-tuk-tuk. Yung kalukatan ti Ridaw. Wan tatang! Ay, aglinisak pa yun madamdama. Asino nga taday taaya? Wrong timing mat nga umay. Mabit lang! Hello, Marie. Sika. Umaya ko magpasyar. Ay na, kababain to lang nga. Sa anak pa anak kasagaysay. Mabalin ka dito umunag. Kwa. Maray! Asino dito sa ngailim? Pastra ka ma! Ay, uwan tatang. Sige, umunag ka. Ay na, agatling utak pa'y. Napintas ka lata. Ngoray nakapambalay ka lang. Hindi ka nakasagay-saya ko na. Si kamat ngamin. Di ka imay, idi ko na mga umay ka. No kasta, pinadpadaanan na? Ay sana. Pasensya ka na. Ado nga min dagiti na si kasok a dokumentos ni nanang. Binira ko pa yung min. Sakbay nga imayak dito balayo. Ita, amukon. Mabalin ka niya kanayon na kon nga umayak pasyar. Anya. Huwag gaya. Sabong kan chocolate para kan ka. Pasensya ka na. Medyo nalaylay diya sabong. Ivy, anya ti mapaspasamakkan ka. Hindi pa'y kalma na kasta ka. Maditi, riknak mami. Agpudno ka man kanyak. Mami. Masikog ka kadi. Bop. Masikog kan. Ngamjak man la nakita. Wano di mo man la inyam ammo kanyak ti boyfriend mo. Masapol at akdaran na ti dayaw mo. Di mo ikan iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Anya aya ti parikot mo insan. Kumut-kutong ka. Kan ko nam asaan ka ang makapangpangan. Insan. Nadagsan ti parikot ko ita. Sige, isangit mo. Ibagam no anya ti parikot mo. Bali makatulong ha. Insan. Agdadagsan na. Anya, nukas na nga rod. Rumbang laang nga ikasar na ka ni Douglas. Tidakas na insan. Jakmatan makontak. Anya. Jaka mo no sa dino ti ayan na ita. Kalaat matlata na nagpukaw, idinamon na ti kasasaad ko, insan. Anya ti address na aya. Mapantabirukan. Jakmat nga ro mo ti address na. Anya. Awan matgaya man ni nanang mong umay ko singsingiran iti savings na. Awanin. Siyak lang ti singiram ita. Apay, ayan ni nanang mo. Adalang na panan na. O sige, agbayad ka nga rodan. Tarisibuan kan. Umayak na mo na nagpasyar iji balayo ha. Umay kalata Marie, adamot la ka dinamnamak. Maikarya ka di. Uray may sak lang a construction worker. Kat, anya kumangay no may sakala ang a construction worker.
Kas kumakanyak, para singir laang mat ijebang ko ti trabaho. Agyaman na ka. Man nakaawat ka talaga. Ay na, nag-cute matanday ta baby ni Insan Ivy, ante. Naglukmag. Wen garod. Naimbaglakit din takarupropan ni Ivy. Saan, ante? Karupropan ni Douglas. Dagiti mata na, imalakin ni Douglas. Kastamot din ti agong na. Kasta ti agong ti amana. Kasano ang maibagak akarupro pati amana? Aging gaita saan ko pa'y anakita. Sana nagpakpakita day jay alalaki. Iso anak amak ti agtalag kadagiti daduma alalaki, ante. Tanun na aladan ti kay kayat da, itarayandakan. Iso asika, Marie. Agan andad ka. Damag ko kat adagar-aram kan ka. Uwan, ante, ni Sator. Saan unay agwapo? Construction worker. Ngam, nasingpat. Kasta ka di. Ay katsong bata mo na. Ngam siguradwam laeng adi nakaitarayan. Akas iti napasamak iti kasinsin mo. Inawagak ni nanang ko. Kandag iti kakabsat ko. Taim pa ka mo kadakwada nga kalay satan. Uray simple laang ti kasarta. Noan niya laang ti kabailanta. Amom, siyak langan ti awan asawa na kada kami nga kakabsat. Iso kayat ko nga yung grandimot at ti kasarta. Kalpasan na. Intanto agnad iti Amerika. Amerika? Anya ti sasawam, Sator. Diyak yung bagbagakan ka. Ani nanang ko, kat inala dagiti kakabsat ko nga aday iti Amerika. Imay ko lang in proseso dagiti papeles na dito'y Pilipinas. Anya? Apag isumat ang mamamu ka. Pasensya ka na. Tayin limad ko kan kada ito'y abanag. Sika nagadumat gayam tinlimad mo kanya. Sorry Anya pa iti sikretom. Amangan mat no at dapay chicks mo ajak am mo. Awan. Si kalang dagmay sa. Ken pudno ay ayatag. Agnanaid kami iti Amerika. Kan nagbakbakasyon kami laeng dito'y Pilipinas, Mr. Lonely. Ni Ivy akasinsin ko, nagtalinaed a single mother. Ta saan na kanon akayat ti makiasawa pay. Taad dapay laamak na, gapo iti inaramid ni Douglas kenkwana. Kat aging gaita, saan pay ang nagpakpakita. Mari pagayam ko, nagasat ka. Gapo ta nakatumpong kay ti lalaki, amang ipatpatag, ken mangay ayat ken ka. Adayo ang nagasgasat kangen ni Ivy akasinsin mo. Ken maysa, talagamet ang nagagat, nasingpat, ken naanos ka. Ket dayta ti maysa rason, no apay asimaya at tibiyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan amari, adina inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.